kanya nekwakhiwa kwalo. Laphenze lashona mlaleli langelisondvo sangene ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona mlaleli, ngiyakwamukela kulolu hlelo kusihlwa kuhlwile khwalele shonile. Ngingivelo kaSimelane, ngihamba naye umfundisi babe JV Mazibuko. Soloke sihamba nawe kulolu hlelo la sibuka khona impilo ukuthi kuze ihambe kahle yini lekumele siyende, yini lekumele siyadi, nasesiyadi senda kanjani. Soloke singitha yona indzaba lensi zabejazi. Solo indlovu ayifuni nani kuphela the elephant in the house. Kodwa sakutha siyiqedile. Lishonile mfundisi, siyakwemukela indzambama. Nabongwane, siyabonga Simelane, ngivusela wena Mnguni. Ngiphinze ngivusele umlaleli namuhla dingemashumi lamabili. Yebo, nesithupha. Hey. Hambe malanga, hamba umnyaka. Nginakala malanga kakhulu ngoba inyanga lengadalwa ngayo le. Oh, siyabonga. Nami ngikhumbula ukuthi inyanga lengafika ngayo la emsakadweni. Siyabonga Simelane, indlovu sibili kodwa ke lokungapheli kuyahlola. Yeah. Kuphela. Awuphela. Lokubalekile ukuthi sisidane singemaswati. Sitonqiphisa nangabe singeke sikhona ukuthi iqedza leti ngqinamba letibonakala tiyangekwanza eveni. Siyabonga wela besila, ngiyacabanga ukuthi nawe uyahamba nje wasihambe emkhathini webantu bayasho bathi hey lenzaba imadima le. Imadima kodwa siyabonga lokho ukuthi nikuvete lokho. Ngoba kunenge lokwenteka emakhaya, kukhulu lokwenteka nawe uyalalela leti nkulumo letinqushu letimbikiswano letinkulu letikhona, ubone nje ukuthi nayi lento esihlala siyikhuluma ehlelweni. Nayi lento lo muntu uthi lo munye akakwenti lo bengikufisile lo. Manje ke sengibuka ukuthi ungathi ngiyadibambelela kule bengikwenti ufisa. Kodwa ke limile livesi. Ubuya ngicabanga. Simelane kunjalo. Sisamethembisa umlaleli nasiqala lesihloko lesi ukuthi naka tawuti nika lithuba alalele, angeni aphume utawuqina ngakufa lokunye kanti simphethelele isisombululo. Njoba ngishito nje ukuthi nasingakaqedzi sikunqiphise tonke letinshwana leti. Namhla ke ngicela kungena kuleli gama lema conflict silihumushi. Sishona ivele la sikhuluma ngama conflicts. Usebenzeke kuhumsha lokukahle Mnguni. Wathi inqushu kunjalo. Yini vele le nqushu. Nasitawuthi nje la khaya kunenqushu. Nasitawuthi kuThanzaneni kwanangumfana nentombadana. Sishoni bamba. Yebo, mhlawumbe nje singakahambi khona into lesake sayikhuluma ngalinye ilanga. Leti into tiyendeka tiyaphatheka. Ngike ngeva kulamalanga nje ukuthiwa umuntu nakahleli niwesifazane angakamendi umfana ngoma kuba sento lesentiwa kuyendiwa umuntu ukuthi abe ngumfati. Kusona seneminyaka lengaka sekuthiwa lo muntu loyo evele ngumfati wakho. Angathi ke ngoba mhlambe kusafuna ngiyobona nami lo mthetho lokuthi vele akungashiwo yini ukuthi umuntu ngumfati ngekuthi nje senihleli iminyaka lelishumi. Simelane sike sakhuluma lapha ngiyayathi lenzaba loyitekako. Ikulomthetho wokuthathana lobo khulunywa ufundiswa ngawo ukhankanywa naseParliament mana kusathi noma sowuphasile yini, kodwa nje indzaba mlonyeni vele noma kufiswa ukuthi kugcine kube njalo. Kusho ukuthi ngeke ke iphele lenqushu ngoba lo munye uye abale ikakhulu ngilabhekisa ngala komake. Usinaka angangithathi kulomnyaka lo. Hayi utangisatha kulo wesibili. Nangikuzo lesibili hayi kulo wesithathu uyangithatha. Manje nase sekuphekubheka indasi nje mhlambe siyawubaqela Simelane
banikati batwe ikhuluma singabone nami ngingabonele kodwa nje noma usolo kuthola ekhaya ngihlethi phasa lesifundiso ngabalalela sakhala sibafundisa ukuthi nifikelani eminyakeni lemithathu ngoba phela lo kuhlala nje kwebantu babenza wonye bangakathathani akusiso ngalokusemthethweni empeleni noma ungathi nje labangakathathani uma laba bathethene mana akukho emthethweni manje sekwakhwake lo mthetho ke ukuthi kube semthethweni noma ungaya ngeSiswati noma ungaya ngesilumbi noma ungaya ngesikholo akukho nje ngako ke 93 years nisho ukuthini bathi beka ke isizathu nako konke nyalo ke sekutawubhalwa futhi simelane lokubhala kwendela lokho ukuthi nangabe nje sisihleti itinyanga letisithupha kuyedolo bathi ke kuyendeka kube khona lo shayeleka esakeni nangwendeka kufike kufa nakunetindo kanti bese kahlanyelela phathi imali bebahleti indzawonye awukhanda ukuthi asengithi kufa lelijaha ukhishwa ngesemakhundwane lo esifazane kanti nguye lebeka thenga letindo letilandli kodwa nyalo ngoba sekufele lelijaha so ukhishwa ngendlovu yangena izinto zabhodi lezi so batama kuvikela na ubuka kulokufundisa kwabo kukhona lokuhle kukhona lokunye lokuthi ngaqolo esimelane kasiyabonga ngoba phela ngikhuliswa ukuthi kuthiwa ngemakhaya lawa manje ke asiqhubeke mfundisi vele simelane sifika lapho sitawukhuluma khona likhaya ngeliso layitolo nelikhaya ngeliso lanamhla singena tonke letindo le angithi tonke letindo nasiniketelo lwati ngato kutawenda ukuthi singemaswati simelane sikhone lokho ukuthi sikubuke kuqhamukapi lokho kuyapi lokho kutasishiya sinjani sike sakhuluma lapha saze salanza lo mimbutho shingani lapha eMangayana sikhuluma ngelive nebuve nesive uyatibuta ke naqhamuka letindo letinathi ngoba tonke letindo letinye tisisusa ebuveni bethu egameni lenduthuko egameni lenqhubekela phambili ngiko ke nyalo sesifaka nebafana nemantombazana labaganene kodwa bangakahlosi ukuthathana bese sibafaka ekhathi sikhuluma ngelikhaya ngoba sidonswa nginako ukuthi kulabantu lababili kunebudlelwane lamkhathini wabo lesithi ke lobudlelwane abuphathwe ngendlela lengiyona yona ekuhumsheni leligama simelane lenqushunqushu ngilitishwana letine ngoba angeke sisinasikhuluma ngenqushunqusu sibeke ezingeni linye yonke kweqala nje saze sathi kunenqushunqushu kusho ukuthi sikhuluma ngesimo lapho kunetindo letine utawuhumsha ke wena ngoba uyakwati ukuhumsha letingahlangani kweqala lo lokungahlangani ngema-ideas imibono imiqondo phinze kube nalelinye lesonzela la kulomqondo lokuthiwa i-opinion bese kuba khona wena ngekwakho kubona uyibona njani saze sathi nje kunenqushunqushu kusho ukuthi ema-ideas enu nine njengethi Tanzania kungaba ngilaba labasha kungaba ngibabe namake ekhaya lema ideas enu akahlangani lama opinions enu akahlangani kanzi nemizwa yenu ema feelings akahlangani akuhambisani bese kuba khona ke tifiso ema wishes
la tinto leti positive totine level eqala ngoba kunesigaba yebo nasisi nje kunenqoshunqoshu kune conflict kulela khaya sisho ukuthi lemiqondo ayishayisana noma ke iyashayisana angisho njalo ayivumelani ayihambisani lemiqondo nemiqabango nayo iyaphikisana nemizwa yenu nayo iyaqabana netifiso tenu kuyaqabana baze bathi kube tifiso bekungemahashi labacela baba batawugibela le sistema kudweba sithombe atowubona umlaleli ekhaya ukuthi wo kanzi le ngoba lento le ngiyo lenta ukuthi bese kungena kukushaya umoya lamkhathini nobabili kwashaya umoya lamkhathini nobabili sekunenkinga simelana ngoba labantu kufuna banamathelane wathi lomunye njengajama unamathele esingweni impilo yebudlelwane beluthando ibita ukuthi lokuqabanga kwenu akuye ngahlanye ngoba nentiwayini lapho nasithi ayiye ngahlanye asisho sina uqabanga singwa wena nama ngiqabanga ngesingo kodwa la sibuka lokubaluleka kwalobudlelwane lesikubo thine nawe yini inhloso yethu yini lesilethe ndzawonye thine sobabili golilini lesifuna kulibamba elikusaseni lethu emva kweminyaka lemibili emva kweminyaka lesihlanu emva kweminyaka lelishumi sihlangene la sitowendani uma ngabeka ngemagama lathi 10 sihlanganele ukuthi sawumbathisana ingubo kuphela umpendulo ithi qha kunenge lokumbathisana ingubo ngiloku ipackage kula kulomdumba kusina ugwabula lapha kuna kulonye utakunyomoya uyabona ke so kunaloko kwemnguni sekufuna ke manje lokuqabanga kwethu kuye ngahlanye lembono yethu iye ngahlanye nemizwa yethu siyigalele kuye ngahlanye netifiso tethu sitigalele tiye ngahlanye kwangayi ngahlanye lokho umsindo simelana sibona ke emakhaya kuvuka elibhelu kunje labantu abatitsheli kwekuthi asikugalele lokho asititshele nganaku kokuthi thine sibhekele kwesibili imngoni nasikhuluma ngale ngqushunqushu sikhuluma nesimo lapho labalababili bayawebhana lokuwebhana kubonakala ngekuthi kube ne disagreement kungavumelana noma kuphilwe ngema arguments kuphikisana cishe onke malanga toti solo ngilo ufuna kugcine yena awufake naloko solo sithombe sale ngqushunqushu siyaphikisana umfati nendoda bayaphikisana umfati nendoda abavumelana ngilota kwetindo omnguni leletiya ngekuya dilingisa emanti nawabeke tiko ubasilela ngaphasi uwathela lapha ebhodweni noma lapha egedleleni abanza kodwa nginike ma-minutes abembadlwana atabe sekashisa lo mnumzane Luthando ngalesikhathi siphikisana usuke sekahlela kuphi yena ulapha nje buqala ugoqe ande yabukela usasebawebhane Luthando omnguni luyangena la kuma feelings ngoba phela Luthando indzaba yemizwa nenhlitiyo uma sotha ukhanza kwekuthi thine siqala ngekuthi kuphambane lokho ngoba lokwesibili ngikhuluma ngakho seyilevel lengetulu akugcini la kuyale njengoba ngibekisa ngemandi nje kokuthi uwathele egedleleni noma ebhodweni abanza kodwa nginike emaminishana utawuva sashisa
nangabe ngilokwabokokana bengiye ngibonele emakhaya ukhanzi noma kuhlatshiwe phekwe emabhodo ngagalaza athi gogo ngafa abantu abami inhloko peniti utawubeka kokana utawuhokoma masinyane yeah kalomlilo awusiwakho le tinto tiya ngekuya le loluthando luphekeletelwa angifuni lokuthi ngithi luthando ngimizwa yebo ikhona lemizwa kodwa kungetulu kwalokho kungetulu vele so ke ngoma emizwa ihamba iphele iyafika yendlule kodwa uthando lumile uyahlala likhona so ke ngiyiko ngingathi angifuni ukuthi ngithi uthando ngimizwa ikhona yena lemizwa la lithandweni kepha ke mnguni nemlalele ekhaya waze waqunza ngicabanga ukuthi batawulivala batawulahle ligaba waze waqunza lemizwa kuphathamseka loluthando yeah kwaphathamseka loluthando alipheli luyaphola ufana nemigcala nje nawuqunzekile usidlinza awukhona kumba noma ufupha ngawo kodwa into lequnzekile ayikhona ukusebenza ibe ikhona kodwa lunjalo kwena luthando umnguni waqunza lemizwa uqunzeka loluthando ukhanze ukuthi nento lebekwenta ukuthi usukume ngetinyawo ushaya itandla ngende ungaqala ungajishaye le tandla uthule nje utawugcina ungakasukumi kuye ngekuye ugcine sowubuka yeah uthi uyefika kulamanye emakhaya namaka samdzala saqunzekile athi bantu abami sengahlalela bantwana ucundwa yini ngoba kukhona lo kumqunzako ngilenqushu simelana indlela yesithathu lebengaqhaza ngayo leligama le ngqushunqushu xoleleni malangeni umkhuhlane sibuya kiyo yeah indlela yesithathu lengibangayibeka simelane bengida ukuthi sikhathi lapho ukhanza ukuthi bobabe namake sebaqholobana sekubanjwana ngetandla la lemakhaya o noma nguphi ngoba lapha emadolobheni bakwenda ukhanza nje into ethi Sisilanda lemakhaya ke idosa umzaqa nayidosa umzaqa kodwa amadosa nje lanenthuthelo longe kuyichaza ngeke ngadibana nalesinye simo kulenye indzawo kunamadosa la thukuthelako simelane kuthi khwasha nje vala umnyango ababathela umfati sengendeni isiwabani sengendeni eyiswabani awuva wena lo uyangetselela awuhloniphi awuhloniphi lo munye aqhamuke sathi sengubambile wena uyangimosa ungihamba ngemuva abuyisa umzaqa hawu sengikumose kuphi sengihambe ngemva kuphi khala umzaqa ngekusola nje khala umzaqa labanye abakahambi umvuka wakho umuntu wayizange seyiwakhe lamanye emakhaya amnguni bafati bahambile abakahanjiswa kwekuthi abasawathandi lamadoda sebendiwa yinduku ukuthi induku ikhalile akakhona kuyetayela ungakutayela buhlungu wena ngiloko ke mnguni kunemakhala bakuphila ngekushaywana kuphilwa ngekulwa kuletinye tindzawo ashaye babe kuthi phithi kodwa ngayela ngathi make asengivethi yena wakhiwe ngeplastikini athuthi ngqi evena akhanze ngasi lo mselo uyewukela awathele kakhulu emali eve athi kanti kunje azomnanzi kangaka asisho ukuthi sisombululo bekunene leso sichaza ukuthi leti ngqushunqushu tibonakala ngani ngigcine ke ungakanika umlaleli simelane akunakwendeka ngokusinakuhleti bani lababili kube neludzaba
lolu liqiniso ngasikhathi sinye kanzi lemibono ayifanani akunakwendeka lokho kwaze kwaba neludzaba saphikisana kusho ukuthi ukhona lo sephutheni emkhathini lababili ungabe ngelela ngasake sabuta umbuto ukuthi ingabe imfundo idlala indima lenganani entweni efana naleti ngoba lo myuthola ukuthi nakade ukuthi lo baba akakafundi lokuyapi vele utammelela ngenhla mhlambe bangathi noma kukhuliseka yini kanze ukuthi bas lo mfati ungetulo mani kwalendvodza lendvodza iphansi imfundo lwati impilo idzinga similo imfundo ayisiso similo lwati mane lo lwati kufuna bese uyalihlanganisa nempilo kutophuma lokufanele lokuhle ungakahlanganisi lo lwati nempilo ubaluhlata klaba nemfundo yakho asengigwinye yakamimbuto nginika umlaleli 24061010 impilo yelikhaya nekwakho kwalo sikhuluma ngenzaba yenqushunqushu lekhona emakhaya conflict in the home umfundisi ubeka ke tindvo letibanga lokuthi kubeke nale nqushunqushu lekhona emakhaya utibalile tindvo tabalithandana ngithi asengigodla yakamimbuto senginike wena mlaleli wemsakato kulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo asikwamukele ngwane sawubona injalo evizini siyaphila baba unjani wena mantini walanga lamhla uphasi mkhaya cha nkosi yami bathi into sonke singathi khuluma kodwa nje kunesimiso semithetho sinike singemaswati kunalo ukuthi kube ngokuthi nangabe kumbe kukhulunywa ngokwebuko noma kukhulunywa ngokwemthetho kufunalo ukuthi sibe nako lokuthi umuntu nangabe angasendile kufuneka ukuthi athathelwe dinyathelo letingihamba tifike sibe la ngoba wena mnguni nangabe sitawukhuluma nawe wena bayemazibuko nangabe sitawukhuluma ngokuthi kufanele kube ngilokuthi kodwa kube umthetho ungekho kuloku lesikhulumayo utawukhanda ukuthi kumbe siyathi bambelela nje mina njengesingini wena vivi kungazi ukuthi kungaba ngiloko ukuthi umthetho thineke ngesiswati umthetho uqala ekhaya uhambe uye emphakathi uhambe uye emabandleni lamiswe inkosi ugcineke sekuvunyelwana ngaloko ungazi ukuthi singaqina lapho lokuthi uma ngabe kwenteka into lenjengale ufuna sisukela iyela ungakhanda ukuthi ngoba umuntu nangabe kukhulunywa ngemthetho umkhandlela ukuthi utikhanda atasinanta into kube nekuqala kulendlela yentaba kuloko nje mnevizile nginako lokungazi ukuthi ungafuna ukuthi nalikhuluma luhlelo kakhulu bamazibuko nje lokuthi asichazele kulokuhle lokho kodwa nje kufuna sikube nemthetho ngiyabonga vizile siyabonga okay welas siyabonga simelane siyabonga kumhlabathi ngicabanga ukuthi ngiyamuva ukuthi uthini manje ngihlushwa into yinye iye kuthi imithetho ikhona kepha imithetho ayihlonishwa ngala ukuthi ngithi ayisebenzi ngoba lokungasebenzi ngiko lokwenda kwekuthi angibekise nje into lesebaleni ngesiswati nangabe umuntu avule isibaya salomunye umuntu kunenhlawulo iyahlawuliso lelihlawulo umhambo wesiswati lelihlawulo luswati esiswatini kusinalomunye angakuhawukela angakwenza sekufundzisa akwendiwa lokho bangaki bantu abebandla labatele bantwana bemimangweni ayikho imphakathi iko sibuye esilungwini kufika umuntu simelana uhamba uyothenga TV nini yakho
afike nayithenge ngetandla yeah athi ayithenge ngetandla uzokhombe kulesi sikhathi ukuthi eish ngisola kuphi ngoba kune lelijaha la kabali like labonakala ngakhona ngala bamthatha tholakala eCTV nini usesenayo noma soyithengisile akhombe futhi ngakayithengise khona kube sebaleni kodwa kuleli viki lelitako udibane naye asibo uthi wendani yeah senguwele wena lolibe bengithi nje ngijake kuphendula leyo ngoba asithibuke ngebandi letinto khona sitowuletha sisombululo angibamba umlaleli loselaneni ehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona ngwane okay bengifuna ukuva na inzama yakho ukuthi lekunye lengikubonako lokubanga lenqishunqisho uthola ukuthi asiboni ngalokufana nako siyaphikisana vele ngilona ubheka lena ngilobheka lena ayi mina ngingcono kunawe uthola ukuthi lo munye kumvise ebuhlungu angakukhulumi uyawathi umgibe muzi abeke lapha emgibeni uthola ukuthi kuze kuba kunengi lento nase kuthi umpuntshu hayi wena wathi wena nini wathi wena uyabona sokuthula ngakunye emgibeni wawubinzele lokubinza umuntu afukamele tinvo ngeke yini kusifaka isandla kule nqishunqisho sitawungena ke lapho ke mngulu ngoba kufuna sithi ichaze nalokuthi tibangwa yini letinqishunqisho amen uba nasi ngemlaleli ehlelweni ku 2406 1010 luhlelo luthimbile elikhaya nekwakho kwalo siyakwamukela sawubona mlaleli yebo lishonile bobave siyaphila babu njani wena isikhona nathi ngisedule ngwenyameni isibamkhulu yebo baba yebo bakhulu ngithi nama ngicontribute ngithelezwe ivaneni mina nangibuka kule kusukela nikubeka nje kuthini yini timbangela etibanga letinqishunqushu nalama level etinqishunqushu ngikhanza ukuthi wathi kwakhuluma umprofeti omkhulu eMaswati babe Jimmy Gama phefumulo wakhe olale ngithulo wathi ukhanza imbe emkhathini wemadvodza nabomama so uma bomma ke bangabuyela endzaweni yabo yekutitfoba siyathi livile Nkosi lithi songa sititfobe kodwa bomma ke babuyele endzaweni yabo nemlivile yasho lithi noma umoya wembuso ukuvukela ungayishiya indzawo yakho khumbula nangimake eBhayibhelini lwadlubulunzela wathi ngifuna kuyobamba umphetho nabangawudlubulunzela bawubamba umphetho wethoba waJesu kutawubuyela lendvo ngoba inkosi yemakhosi somandla wathi ngiva ngiphelelwa ngemandla emadvodza nalamadimoni awo ekubulala abafati atawuphelelwa ngemandla bastrong bomake ngibone isiswati ukuthi wathinta umfati wathinta imbokotho asebabuyela endzaweni yabo ukuthi ithoba lebanikwa uNkulunkulu hayi ukuthi bathotshiswa ngenkani ngesiswati nangebucaba baso nangabe usinebucaba kodwa ngikuthi ithoba kwaNkulunkulu imithetho nani nelulaka ngeke kuze kuthulise lutho kodwa kutawuthulisa ukuthoba bawumake babuyele ecansini labo bangahlali egcicini bathi zwebesha ngeke avume madvodza naloko ngiyabonga bobaba siyabonga imephi ke indvodza nakathoba make yini kumsebenzi wendvodza yona indvodza automatically makangabuyela endzaweni yayo kutawuphakama loluthando nekumjabulisa nase-bedroom nase-dining room nakuma-surround automatically it's a switch on nakamswitcha nje lapha athi uyatithoba uyakhanya lami uya-enjoya make ekhaya ngibona umfundisi uyamoyitela kuthi hayi naye colleague welasi ngifuna kufunza livesi yeah encwadzini yetaka sahloko 15 verse 1 ithi impendulo lethobekile ichitha intukuthelo amen kodwa leyetzelelako nalenelulaka iyathukuthelisa ngoba iyevakala lendvo umuntu nakakhuluma ukuthi lona uyedzelela lona sichomokede lona akakhulisekanga kahle akafundziswanga ute inhlonipho niyakhuluma nibadzala uyanincaka mina ke empilweni yelikhaya nekwakho kwalo ngibabhanqa bonke angikhanzi lomunye endakangqono kunalomunye noma endakabi kakhulu kunalomunye kodwa ngifuna kuthatha nangemagama la khulunywa ngumlaleli
bengise Big Band itolo sikhuluma lamagama sithi indzaba yekuthoba yethu sonke kodwa ibitwa kakhulu emfatini indzaba yekuthoba over indzaba yekutsanza yethu sobabili kodwa ibitwa kakhulu endodzeni indzaba yekutsanza. amen. Umukelo umlalelo selayinini sekomela ngonehlelweni sawubona. Yebo mfundisi. Lishonile baba ngibala sikhuluma naye. Ngokadlamini Sibongo. Sidlamini kunene. Wahlapha ngagcina ngibudile mfundisi evikini eliphelile. Uthini umbuto? Ngikhuluma nje ukuthi ngijanga ngifuna ukukhula manje umlingani wami la ngifuna ukumthatha usengimi. Wagcina bengise ngifuna advice umfundisi ukuthi ingabe ngiyenta njani ngiqhubekele embili noma ngime. Uthi ngiyafuna akunike lesikhathi ukuthi uma esikhathi lezinganani angathi nje mani ngoma ngenteka uthi awususemile hlwi uve ukuthi uyashada usuke lapho ufune ukuthi khuka kanti wena uyamthanza lo wekunene. Ngathi mina Shongo lesikhathi wagcina nje akhuluma ngabo 2 years. 2 years hayi asekasiluleke umfundisi. Amen Nkosi. Mnguni ngathi nangikhumbula kahle ngaphandle naye yaphunyuka emlonyeni nangabe yaphunyuka ngicolisa akangithinze ngoba lokhu akusilula kuyikhedulu nase ngikhuluma naye dakwanza ukuthi kunalokunye lengidakuthola bese ngiyakhona ke kumeluleka Le mhlambe bebangakuboni futhi babo babili. Hayi asithole umlalelo selayinini sikulohlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo isibuka indzaba yenqushunqushu emakhaya yini le bangako singayigwema kanjani nangabe ukhona longakuphosa ezivaneni sawubona ehlelweni. Yebo baba. Ninjani baba? Sivukile baba. Siyaphila ngibala sikhuluma naye. Ngisendele nsene Sabetha. Yebo Shende. Cha baba ngiyafisa baba mazibuko wahlezaphi le ndlela ebeka ngayo le ndzaba ingiyombamba kodwa nje ke wami umbono uthi ake kube lamadvosa etindzaweni tawo abedi inhloko angalingisithi ibume tingena muve endlini esihlala kuqala kodwa ngoba ngiyo la yahlupha wathatha nasiteka thina masithatha sesithi siteka umsebenzi usebenta phi ntombatana singasibuki similo noma limuva lakhe lo muntu kanti taba ngithi lenhloko manje asuke uvetata indzaba tatabo opinion ngithe mina sephambene opinion sehlangene inhleli njani ke ngihlukana ngama ideas nihlaliswa yini ke ndzawonye angimuva uthini ba kodwa cha usethi kakhulu kunami nangimuva wahleza kucala kunami nangimuva kodwa wahleza vele enza lesithide kwami njengoba nje baba utheni cha asayibuka amadvodzena asengento tinhloko masathi buno asakhona nokusoma umuntu ngoba anesimilo noma ngathi nguphi kini hayi ukuthi usebenza phi. Ngiyabonga takwati tama Wena wekunene nami itolo khona la bengikhona khona khuluma yona lendzaba ukuthi emadvodza akabuyele ku position endzaweni lo munye uyasuswa lo munye uyatisukela lo munye uyabaleka ngoba mhlambe kholo ngazi ngoma impela indvodza ilikhuni iyacinga ayimani ithatheke nje kalula. Bangijabulisa labo babe ngoba lolo sanza kukhuluma uqhamuka ngalamadvodzeni kanti loya abeqhamuka ngalapha kubomakhe. Mina ke njoba ngishido elihlelweni impilo elikhaya ngifuna kungangeni kulomkhuhlane wokuthatha lihlangothi lunye kubantu emangweni nalo asimbambe sihambe naye nalo asimbambe ngoba yami inhloso ukuthi kwakheke likhaya ngingakhanzi ngakha emadodza noma ngakha abafati kodwa sakhe likhaya nelihlelo luthi kha impilo elikhaya nekwakho kwalo likhaya ke babili labantu kunendodza nemfati liqiniso lelikhulunywa ngilabo babe singethe sathi bomake bodwa labayekele umsebenzi
wabo singede futhi sathi bobabe bodwa labasuke enzaweni yabo kufuna ngalamanye amagama asibuye phasi sithi funi sibuke ukuthi kodwa wena vele lapha egijimeni bakhuluma ngemalane wena ngumuphi umgqawa kakho nawe ngumuphi umgqawa kakho singabuke ukuthi tawuqala bani sithathe ukuthi kunemfengwane nayithi twe awumi ubuke sibaqa bagijima laba labanye ungkhathi wena usuka kwathi watwe nawe suka naloya uyesuka futhi ulungele lokuthi kutawuswatwe vele kusho ukuthi uyasuka wena awufaka hayi mfundisi asithi inkosi nayivumile asibuye evile litako ngiyakhola ukuthi siyaba naso sikhathi lesanele sengemvile umlaleli ukuthi uthini uyabona ukahle lo ishangale nangale kungabi ngenhlanye silomsele ubheka ngala kufuna uhle uthi mpo emela mandi buya nesivalo mfundisi siyabonga simelane sibonge kubalaleli njoba soshito umnguni umdala siphimbilo sitawudibana evile letako mlaleli ngalawo asilishaya silibeka lapha lo mhlahlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo sikumeme ngevuma komtshali ukuthi hlangana nathi iyabe ivundlela insimbi yesikhombisa emva kokuthi inzabatanga 7 kuyabe kulisondvo inkosi nayivumile uze usale kahle